rero nuko bimeze mu nyemerere twinjire muri Champions League i Burayi turebere hamwe ijoro ryakeye Axel League stage yashyizweho akadomo niyo mpamvu imikino yose mu byo kubaha ariko mubanze mwubahe Arsenal na Bayern zo ebyiri za mbere urwango rari itegeko wari ugiye kuvuga yarengera naringiye kuko muza kuri Arsenal mvuga nti imikino yose ikituma yubahwa nuko iyi soja rwose yose yitsinze nana hamwe itsinzwe nana hamwe inganyije umunani kuba atsinze Atletico 2-0 itsinda Olympiacos 2-0 itsinda Atletico 4-0 itsinda Slavia Prague 3-0 itsinda Bayern 3-1 Club Brugge rya 3-0 Inter rya 3-1 Kairat Almaty yasorejeho itsindwa 3-2 ibitego 24 yinjije muri imikino umunani mu byukuri Arsenal ndabo zayo zikwiye ariko ikipe ya mbere ni ya kabiri mpamvu wumva barwanaga ino myanya yego ngo Arsenal match zayo zose kugera muri demi finale izajya izakirira mu rugo nihagera ariko unuvuga ngo izajya ibanza hanze isoreze mu rugo nuvuga ngo iyo na advantage keretse gusa iramutse ikipe yindi ifite advantage ni Bayern nayo izajya ibanza hanze isoreze match zayo mu rugo keretse gusa ziramutse zihuye Arsenal na Bayern nibwo nyine hakurikizwa itegeko ry'uko barabanza kwa Bayern barabanza kwa Bayern ko niyo yabaye kabiri basoreze kwa Arsenal keretse zigize inzira zihuriramo nibwo wenda Bayern nayo itagira advantage yuko match zose zazakira retour ariko kuba zarabashije kubona imyanya ibiri ya mbere izihabwa advantage yuko zajya zakira match retour muri knockout stages ibyo birasobanutse bakomeza ubwo kuva ku ya 9 harimo Real Madrid Inter Real Madrid yagayitse byongereho tubigarukeho Real Madrid Inter Domira Paris Saint-Germain Newcastle United Juventus Atletico Madrid Atalanta Bergamo Bayern Leverkusen Borussia Dortmund Olympiacos Lille Club Brugge Galatasaray Monaco Karabag Bodo Glimt Benfica ni Benfica ni 24 amakipe nyine agomba gukina playoffs hari yanga rero nahita serezerwa yandi unuvuga ngo guhera kuri 25 abayagiye ngo unuvuga ngo guhera kuri Marseille 25 kugera kuri Kairat 35 ayo ngayo abayagiye harimo Marseille ba Axel abangaba Marseille bone twebwe twakuyemo na kira gitegorega bakuri Real Marseille twavuyemo ebana ku munota wa nyuma usko yariri muri Belgique ikina na Club Brugge iteye 3 Club Brugge match bari mu nyongera kwa Real Madrid nyine na Benfica yashyize kuri izino screen zo muri stade icongratulating Marseille kuba nayo ikomeje nyine muri Champions League Real Madrid nyine bari bagiye kwiterera kufura nyine Turbe yaje gutsenda mu gitego cy'umutwe mbumvaga byarangiye kuko nyine Marseille yariri imbere nyine ku mubare w'ibitego nyine noneho indi bura kimwe Benfica banganya amanota ariko Benfica buri gitego ibonye kufura umuzamu arazamuka amaze kuzamuka uwitwa Mourinho aravuga ati ariko ejo bundi Mourinho yamubwiye ati ni uko Mourinho yamubwiye ati nagenda shaka abakinnyi bose ariko muri Shakhtar yigeze gutsinda igitego cy'umutwe Mourinho yanavuze ati ejo bundi dukina na Porto nabwo ati twatakaje match ariko nabwo akoze attempt y'umutwe ati yarabahitanye ati nabwo habuze gato yaravunderejemo ati rero ati nasimbuje abakinnyi abajemo basimbuye mbabwira ko turi inyuma igitego donc nitudatsinda ikindi gitego dusezererwa ati niba ariho bamuhaye message sinzi ati nagiye kubona mbona barazamutse bose nyine ati birangiye ati mbona giteretsemo Real Madrid nyine irya 4-2 n'amakarita atukura abiri ya Rodrigo Gosh ubwo izo match za knockout turi bujye muri Real shobora gutombora ikipe ya Benfica n'umundi cyangwa Bodo Glimt abantu babyumva Rodrigo niyo Chouameni Chouameni harya oya wabonye karita ni Ascension uriya mudefenseur rero Ascension na Rodrigo Gosh Chouameni we yasimbujwe yaje kukurwamo hazamo kamazinga nyuma kubona umuhondo yego rero ubwo Real izatombora hagati y'amakipe abiri azatombora ku itariki 30 Real Madrid nabiri gusa ni Bodo karaka Bodo kakubise Man City kana ku Atletico ninjoro ko muri Norvege cyangwa si Benfica yabatsinze niyo bazakina
ubwo nyine bazatombora ku itariki 30 imenye ngo nzahura nande muri ubwo bukipe bubiri ariko nyine icyumvikana Mourinho yari yateguje Real Madrid yaravuze Mourinho yamanje gusa nuninura avuga ati ariko sinzi ukuntu ibintu byagenze mu mupira w'amaguru sini gute izi kipe nkuru zitagifata abatoza bafite ibintu bakoze ziri gufata abatoza abana badafite ibintu bakoze ntiyavuga ikipe avuga ubwo ariko abantu bati yararangije match ya championnat batubwo yarari kurasa kuri Albero wamuteguza muri press conference aravuga ati Real Madrid ati twagiranye ibihe byiza ndayikunda ati ariko nizeye ko izakora nabi ku kibuga cyacu nako byaje kugenda Real Madrid yagayitse yasuzuguritse abantu bavuze ati Real Madrid itangira icyo bita phase yari building nshya ati even no mu bintu byo kubeshyera abatoza naronse ubwo byagaragaye ko atari we kibazo naridagurere wamusimbuje nawe ari Ramanta aravuga ati why always me ati ubwo nawe uraje ati ubwo Albero nawe utangiye kuzajya unkuramo hakiri kare uri mu biki Real Madrid yavuze ati umutoza wese bizamugora ikeneye kujya ku isoko ikagura abakinnyi Asensio umuntu yitwa Pavlidis w'umugereki yamucenza kubitinda hasi n'agatuza bro arabyuka arongera yagwishije inkoro nice ndavuga ni ariko ikipe mujye muvugisha ukuri hari igihe abantu bavuga ngo ikipe nk'umutoza ngo biki mujye mwibuka ino Real yubatswe guhera 2005 iyaje gutwara no Champions League yose yatangiye kubaka igurwamo Marcelo na Ramos za 2005-2006 ikaza no kugurwamo Madrid na Cristiano ujya umuntu yagize defense ya Varane na Ramos na Pepe sibyo afite Marcelo ku ruhande afite na Carvajal uyu munsi wa none Real Madrid ikaba ifite umwana umwe mu academy graduate babaswa bavuye muri La Fabrica mu mateka y'umuziki nyarwanda witwa Raul Asensio nakana kitwa Dini Hussein kavuye muri Bournemouth arawuzagurika cyane k'imyaka 20 n'ingahe katari kanafatisha kataraba karegra stata muri national Real Madrid yararangiye n'abakinnyi mureke no kubeshyera abato Real Madrid inyuma irarangaye none muri mediane nabwo ntitukigeramo umukinnyi wakuba ku mukino muzima umunyabwenge ni ibintu biri aho ngaho byabongereza by'ibipira byo kugundagurana umukinnyi dufite wenyine nakwirata ni Kylian Mbappe ariko aba yateye mwiza mu ma Kylian aba yafinisha inzoba uburyo bwose bushoboka aba yateye mwiza ni nawe top scorer muri Champions League tombora ngo izavuga kuri 30 z'ukwezi kwa mbere hanyuma imikino 10 nose seje ubwo 30 uziko nanenze ko amatariki ari kwiruka gutyo hanyuma ubwo match za mbere zizaba hagati ya tariki 17 na 18 izo kwishyura zibe tariki 24 na 25 z'ukwezi kwa kabiri